Na kajingja sya le dusman kawai kalong kami kabla itu kerteng kum kakong inmon sumer na krang pam tadong kabahap ha amlarem civil subdivision West Giant Hills hala ukurim jongka ubla itu kerteng kum uba kemen potmi da kabapom da kawat tukuri hadu mandadukut kakti kadiang jongka kala penlong ya kakur potmi man penrem jur halor kani kajing le baman utai urang ba haba keren cikila pathai kubor ha kasantaring unailar arajar pesan kakur kala ong ba watla udai na kakur hinrei ki penrem jur ya kajing le jong u bat kumta ay bakaan kan le ya kabadon kam halor kani nalor kata kakur kala ay ru ya ka kit bok kiruyang ya ka yeng kasem katay kalong kami bat kumju ru ya ki bala minsaw bakin yo no ya ka met ka basyat baklan ni na kaliang kakur potmi hasi bajan tia barok kawai ni perem jur halor kajing le nuklaw jong ne ukmen potmi wala udai na kaliang kakur jong niro Rai ni nimdon jimti PA hakapaya day bat ka kamying kamsem jongki. Desa sisin ni perenjur ya ke jingle peman jongku. Batu ai baka ain kan le ya ka badon kam. Hakapaya day bat kalok ikun ki balamat ya ke jing mensaw. Lan bat ane ka kubor. Ngina kaliang kakur ngikit bok ke kuyang ya pi tapi nyo no ya kajing buat kajing kia buat pedang kajing sa stom dong pi ngre ngikemento ublei unri unsumar ya pi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.